Ngamuk ya? Umpah kerap. Kira umur di. Bisa kira apa kok? Apa kira? Saya tak jujur tengah. Adik, kita tak selamanya indah di. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Buat ini sampai. Udah terbang Pak Klebun juga nak. udah sama nih kena. Gawat tuh. Kanu, bisa kanu. Syukur siapa? Bisa kan di kena. Wah iya. Sama kan deke. Mulai iya Pak. Ya. Bos. Bos. Kira ya. Raja pacaran rokok be. Wih lajanin ampun ya. Iya. Senang patri pada ini. Ampun pote Pak. Iya. Tur. Ngamuk ya? Maju Pak Bukar mari. Pakai temora. Dulu coba mandi dulu. Allah dol dia gimana mandi dol masuk angin dol. Lagi nasi dulu, turun banda. Oh, lemare. Tengah kana. Re, anu. Makan dulu. Aji ari kan noro ari video ni teh kita jemur tuh kada. Kok mari betepak beri? Saya bagus luaran di. Mari betepak je beri. Keng tek betepak kok beri. Syarifah. Berapa? Awas, awas Dit.
Apa tu orang nongkok boleh ya re? Sekarang lembut dia stres. Jol. Baum. Boleh lagi. Boleh wah. Oke. Oke. Kurang 200 Baba, oke. nyaman iki. Kenen retung roke, mentung tek gene, Bos. Kan gawe gede kayak nung bener. Betinyu dan nak. Kaput yo, toro. Duh.